Good morning. Ngasigi card ki message yeminarase ko ngasi se numaijing numit aduga akoigi kaino su tare ko hadi thashi numit su tarabani na manifestation gumba aina ngarang video ma thagat ki bodo adu haipetang sum yenga tawbi be ai ko hadi new moon numit ta kai tawba ya ga ta kai khot ka ta ge haibna chingba dumba mayam do aduga amana kaino numaijing ko numaijing gi kaino se ko color se pink color gumba kai gumba dumai shina bi be ai ko number dana hare ko number se 156 laire ko koi gi number se color dana pink color gumba ma laire aduga chak thongba da ina hapo haibaduna ko hadi numaijing gi oina chini ngam khatang hapiyo ko maming gi oina do hambada khoi gi card se yengminarase aduga timing afaba su hapetang yengase ngasi gi oina timing afaba kai kai lege haibado sidagi 3 cards lothosi ko card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ani shuba ahum suba ko ama khala se ko number gi matungina number 1 number 2 number 3 ko 1 khanba ngai gi oni yenga se ko first card se sida lay se confidence yamna layo ko yamna hadi confidence layo confidence lay daga independent way gani ko life ta ado sida su lay ko mi punba khotpa gumba su lay gani ngashi gi oina aduga hadi any problem la ko matam da ko hadi face to bangam gani ba any challenges la ko any problems la ko matam da hai tare ko mana kanam tai mateng yauduna hai shai thanda loina ma face to bangam ba oina oi ba to ko adu oi ko ham be se ko ani shuba sinna ko aina khalliba potu da yam phasana khal keno taw attention piyo jise samna ha bada ngasi se keno na ko new moon ge manifestation to bo matam se da ko hadi phasana attention piraga taw piyo ba any thabak to bo matam da hai tar ko hadi full focus ka loina na gumba hadi wa yamna casual chu oi gano ko mingon da katang reserve oi basu tamo ko yamna do da lam hai dok pi ko tok pi share tok thokano bo loina mako aduga aina khallido hadi chumba natraga aina khalli se chumiko haibado hai tare ko haidi yagani oigani haibage adugi belief amaga thambiyo ko number 2 khan bangai yona number 3 ko number 3 gisina ko haidi sida lai se abundance prosperity kari kara luxury en lai ko se lai se ko haidi amna positive oiba card oin lai ngasi gi ahum suba gi se ko afaba nuaiba ni khangde wakhan nuaiba ni khangde keraga lening ba ni khangde dumaina gumba leigani ko hadi keraga su leyo hadi keraga lebada wakhan ju nuai na ko hadi phana nuai tre haraga de khitang dress ka khran na shetlaga ni khangde khitang mai mit khitang kesalaga lebani khangde tarde mood to amuka hena change tawina ko aduduna khitang kena mongna su leyo aduga ngasi gi oina su phagani ko aduga sisina khoi gi card ki message lere timing sine ki pung taru ka min yang kai tare tagina Tramathoi ka minute kun manga phawng lere ko adagi ung baro ga minute yang kai mari dagina pung ani ga minute kunhumdoi phawng lere nungdang gina manga ga minute kumathoi dagina pung mapan ga minute yang kai humdoi phawng lere ko adagi nungdang atheng baina baro ga minute yang kai manga dagina ani ga minute kun taru phawng lere do nungalam dagina ohum ga minute yang kai taru dagina manga ga minute kun taru phawng lere ko sisina ko timing ko ado english ta mu hallo haiba anga yaw bana 6:57 am ko ayu kise ko adaina mu 11:25 am phawng lere dagi mu hari 12:54 pm daina 2:23 pm phawng lere ko adagi mu adagi 5:21 pm dagina 9:53 pm phawng lere ko sin nungdang gi ko aduga hing nung yai gina 12:55 am to 2:26 am aduga mu nongalam dai gina 3:56 am to 5:27 am ko ado sida lere ko khoi gi ngasi gi na card ki message se ma'am thank you